Itu story dah aku ini. Kita pelak mencai. Oke. Te tangba lo kom deh. Tuh. Welcome guys. Ya. Teh matang record yang nika video bakin tip kipet ba mas pangjungi la penong kata te kipet ba ki tip yang kerteng jung ade amunik sedap ngade unong rai tambah haka tu ka film ba pilai ke tu ka halam roi mo ka episode 1 Kabar listening deh, mana? ha te kaban ko nge aku manai kublai pisa kipet ba bila kersan ini ke tim ke jongi mo kublai te pila tip ka kerteng jung menta te ini riwe aktor i pahe mo walaupun min song te yangi arngot pila ba bani ilong man kapur pila bani ke music video game tu tambah ini kan ji actress te batai kerteng ke jong fi bisa syai sabatai gi perba Sa ha dong po mo hadong down get kerteng jonga kade Lidiana link do mo te hakum kene ka short film tanga kerteng Sara kin mo Sarah ukit sam on di Sarah mo Sarah te please ngo kum no ba ang kene music video mo ako no mga skot na ngamnang syukin ban patay mo hado ka ngamnang iri kin ban patay bakat no ngajing kemen mo mat ki family ro kilas mo tenat ngan ang perbangi release tugas per-release menen le am i na family yung piki od ki into sa Delhi ki pedai Ani yung surprise ba? baki long kilas mo tenat mo dakim sutu ro at least kilapi long kilas mo tenat pe kumbalong ba edit ba you ram la long perfect betel la long it's mo tenat ni ta anak na jonga baki long respect yang aki support yang anak na jonga tagi baki la long pendek party tang barit bariang mo artat ngan ong EPM menemit ngadu tiak kat tu menemen step lu ngadang edit yang tu ka subtitle try kitu ba page na bar kin sunat menta kala sutu ai ma try te i pahe pat kom na try pi sngop no ba ak ni ka music video ma Hoy, ngadai walaupun masong dia kan ka serial ke short film ke bagi nang sudah rilis menen dia ngai tharai dona pring spi kala dapat dia kan ka story ni kalau ka babas shisha ngala badong ini bala da pe ni ka story pina mabi gede shisha ni mo tera babas shisha ni ka story te asulong loki ba kowe ngam snora ba ka short film langsung belum ka full film dah ka full film mami biju ba itu ba langsung tek kup ka tu kalau menenan por bagi phone nam dalang menen tapi phone apa baru kilo ni ki tim member jungi kan ki kru lah bang mah kila baru kilo lang ni ki show play ni kalau dia short film tengok don tengok soba ngabis dah so bisa kai ba kerpang kan habang ngapai permit apa dulu kan ya konsep cuma nama bakal sukses pada kalau kom edit ka pair te ka coloring ka pair tolong baik perfect just like a wow bas plan ngan itu pi long nga badan hang ni ka ti actress idan hang ni menen ban release kong ilang ba release drushteng te imi late ban release drushteng namar ba ila bun kam stu soba i marang baru i batho ini script in part 1 itu ngikwa ban release lah kaju iwan marang baru te ngila release kum to te adin ba release ngamodor ba kan ya mo man ngila pala itu kapor la mid la di jandi pertia itu tambah don bak boleh sibuk ni bisa kita ba kita kerjaan ni kan ka series ke jongi ma ka episode 1 pila episode du tu play sibuk ni pi nomor ba ngane tu ipi syarat kan ngade nong rai ngam deu aktor telong ngam expect la di bakin kerjaan kum ni sabakaway kumbong i actress pede mo ngaruk ngane tu EPM ngadon ki bahiyang sabar ki family members ki porlok sabar tu ki bom sutu te tin kasi ngila menong kumta namar ba kidi ki banabar to mo te wala ngi tengi stu pra kasi e gumni stu andre kito kim sutu don bakpat ba kala don subtitle menta kan te katakaway ru nga stonat ba ni film namar ba long kanik film am ka kalong no artat kadika debut film tu ngala menong mo te ngaso komen kan ba ayu gi ba te pisia ba pia so no mo ai ka kersan gi ba pi kwa ban keren kum no gi ba pin kaban kong te ngin ya songu hi gi ba kantam ha kaju kapuar nganong ba i director i wei screenwriter i wei marang ba bes thaba kini damdar kini am ngi poi ra ma shisha ta mo ya play mo di first ba bagi marang ba Shimi ka kerteng jungi mo bagi don tar ka story jungi tai ko basic ka egen
Sakaway, itu try kali, itu bolero gitu. Eric, love you bro. Thank you so Best much. man, thank you so much. Bayar apa tuh? Lagi bukan lantas hero. Amar nga itu itu the best friend nga mo ngay ba. Lalo kung man nga long kung manager utehi katong silo ay rap to kali. Terus pun Eric, tak sport yung piece. Thank you Eric. Te kumjuro nga kwa ban ay kublay mo gitu ki nong erap gitu ni baro kantam itu kong por sa jan pi kaman to. Public shoot unto. Public jan tu jan kim dei ra jong ni. Kita jong tikong. Te tikong rap kublay ko. Te tikong rap kublay te akan mau. Saya ni nam to. Ay kayeng jing marang ba kan tamo ngilayo kon kam dei ko to itu kayeng itu. Kapang kublay shi ko. Artat hatu kas ngilong imarba te di madu jong ala nang mo te imahep di men jong marangba tu si ipang te lapo sa hospital into wala kataru iba beli dang manage be katuru kublay sibon ni pi madu ikatu ngamla pensik kliang bat bangan itu IPM balay nga po siya acting em bahikay nga ban act day marangba bat Elvis taba kita kiba kaya nga completely kan masa po siya ya piru ni berarti ni same student na ijo Kiki Master lah punong tak kan. Yang ada juga ngaho ngala juak tentang bolong takin. Ngat hawe doktor uplan untung apa enggak plan juki. Yang ngat jumpa apa enggak plan cuma apa. Yang ngat jumpa Elvis akan enggak plan juki tong kan nomor dong bangal tetap ngalam tak yang dong apa ket kum kecil buat juki tapi. Long mai bikin tak dicim juga ya rumah kecil-kecil dekat juki dah. Nontar nong head dari om ak bang jonga nong Ada lemah kami sekat tim joki dan ya kan pun cepat joki. Te ngapet haki komen ngan ong fi ki ong biki bro romantik te wat pahe te wala kai. Bat sakaway. Ya ini so video kombi bi de. Cowboy semida. Te ngan ong igipat ba ini di new actress si imde kombi kublay kombi rumah I atas bebet ngi te ini di Lydia mah. Nani squad lah penong di Sara ru ini di Sara ini kombi di Sara te kan nganget mau nani squad penong bi Sara bi ini kan ya bi kan ni episode no bi ngas mo komen mo ani ngamdang batay siya te nani skmat nganget ba pisa ki pai bar mo dami sa kiwi kipat ki kumto nganget ba pin ai ka chu ka jing kersan yang ni kamtam ya ka channel jing iba Elvis taba ibolong ipakna jonga te kersan ngi lada pi kersan ya kelong kersan lang ngi pra kasingi di bani kersan be ni support iwi ngi long family bet dereng long sieng bet te katahing ko abot personal ki ba nganget ba pinyas tunat ya tu ka iwi jongi ka short film ko jongi mo episode 1 te ka episode 2 kan mi te ki 3 4 ngamtep ya kata ka Shanghai director tambang nganget pin ai kersan bet kumne mo nangi baro dera te Lydia pi kan di first film jong pi ka first film ngang long kumne mo ngam dei bre ba use kita ki Instagram hadu kata tangam dei re nang dei makna aktor turu te ngakwa ban kelikin nya pi kumno pi chu director kumno pi kendo ne ngam te pi long ka percaya menta te long phone number ne kumno pi kendo kanya i long boy ni film ya so Elvis de ngapat kendo suara mo namar bang asya le ka Instagram ngasih ki acting ki videos te ki reels kain kamo ki reels on nang tayo pa de iwi palok imoy ba di ba shoot film hi itu ikundo yang ate I text siya yang hapo insta ba laong ba pila good news mo ipi mo pilayo sim bantah ka ka short film mo kemudian sina movie dah hadin nga pada amot body fraud tengong nga ignore no ki nga ngam pensngap mo dah hadin pada ong to sele dia icon number jong film mo nga ko aban ya keren bahabat pi nga ko aban ya kundo badi Elvis mo tengah ngam su artatin mo namang ngam penju ai kurmar ka number phone mo ya no ro dalis nga perkhat tengah ada ngala kumno ka shu perkhat nga sa ai la ka ai dah hadin ngilai keren dah hadin ngalai keren ni Elvis ro ngalai keren bahat ma ila ai jingbut bahagi ki ila ong bapin ak film pin ya shoot ne kumno ne tengah ngadon himo kata ka dream mo bangalong acting ne bangalong actress bangalong dancing kumta mo
Don bok nanis kemali yo poy boleh ban. Hai. Dengan long excited hangal ong imi di lah bapli lah ilas ngusi adu kan ilas ngu banyam mau mentau jupat yang mah ba mentau pak long mentau lang starting tang ban keren mo sapi nang ni syukmat kin hadin kumtu pada kumtu stay arte tinggi lai kunduk lang badi seru dengan as ngu komen mo bakilong kin kumbang perkat kam long hidup dah long ganong syukum no ba kilas ngu tenat bati yang ngaru kumbang ngaru ngakren ma isi aru ikren imarang ba first iwan kunduk sya nga lawan pun sutu mo yang ate ni ngai ku beli mo imarang ba pala long ba la ikren ganong syukum no ba long dang batay ma ba ilong ipun sutu bahai pen keren bahai la ong kay ma kan ka film di ban chimba tamo kadisin baning kong chong ata nga Mungkin kwa saya ini yang mau kan pas Oh, aku kade. ha ba ini la ikun lang kade lai ngakum tu lai kan Iwan lagi sih yang kemun barang pak. ho iwan wan chau te em ngawan chi Kami chong family sebenarnya kau Iwan kendu tambah email. ho ni aku do bat ki Oh. family kan bat mi kha jonga bat imi chong ni aku do lang ke Support. But ba imi khai jeng ini dak long kerja kemi jong ngan itu ipi ini pakna te ngan baik ba keren ngan itu ipi kata ini dak long mikun jong tambah film mi ak bayaman itu tambah apa te am ta te dep na tu perba pi akpat pi smokum no kajik treatment kajik ikai kayak gitu pila ban batai kita di ba skam mo kawai te ba por shoot ningkong tengah ngasngo nervous mo ni ngasngo ngamla along nervous ba te hadin kum tu suki kum ba ki akren riki long ai jumut ai mensim mo yang amo nang tanang ta suki skip tengah la comfortable no tengah la la kala akin mo ngamut bangamla ta bang persyang be mo bangan kiu syakmat ta persyang ta tai ngalawan no te ngalalong no nganong Culong kayak normal no. lan normal Bat la bang comfortable no ngan ya tu ipai ba baro pi tenat ini deh ngan ya tu ipi dan kau ke scene por badang sedang ngilak mut buat dah kau actress deh nomor tu pot tempat nang ngan ya tu ipi pai ba kade kecing dai hat jong director jang imai ba Elvis taba iong kau ke kentin iong lada ya kan ni kentai ke bempat juak lada ngamla ban pekala actress ngam deu director kerennya kata te ini ru idai hat ba ini actress i practice isu tu yang ni Malaysia mungkin kita. te kata kawe ngastunat ya kajing trash tom jong pi kan ma bat kawe ngakwa banai kublai gitu ki porok jong po servicing ma udeng pansyan te pahep kema pahep limpu la kadang kublai sibun divisia baro bala erap yang iban ya ma ipahep marshal dhar kamtam Kapal macam lungsi. te ya bab ipahe lila kemen badon sabaw itu kompor te kublai sibun divisia baro erap ma ipahe ru nga kemen kawe long ba ngastunat mo pahe ngailam epi station boy imto ban ya sa imto nga penkudu iki porok nga hoat kemderi iki porok iba nasor na imto ngingin nano kendong teka ngastunat kowe ipahe ilong piblan be pilong be kom nong boy be to Orang kayak kemungkinan nggak keren bisa teh ya pot kalau bisa teh kan abam teh dengan terboy yang kiai setelah tempat te kabas sih gitu rumah kublai sibun bisa au mes isir yo bansyan udeng ucrong te pahap marshal dhar te bad i limpu lah kadang komik bah itu mah itu lagi ngomong barang bak nong boy ibu komik sudah bat bangan ong fi kowe ibasit komen hari les jong pikir mau adi kum notif belum aktor itu ditapahap kayak tementa dipahap insentif hidup itu kapor yang mana ini batip batik salah ide ita kan long ngai tu epido long kita ki bang jar kerta ki support ba epi yang ani gani ka kun kala kiu senen ni ka para sibun mo la kiu ma ki ken ka para ki ken ka kun ki ken me epi no ba pi akani music video te ki takan ki long interest ba ka film ta ki comment ngum tu pi bat film ngo te film tip di mana-mana nomor ba ki dei ki ba support ba ngai su epi te ku blai sibun ni pisia sibun nak liang jongar mo bang ngam itu mo tang ba bisa la long support ado kan to kubli sibun nah iki support ba ya pahe ba epi support ba yang ngate ngade ubrio kun jongki unban jongki te ha kita ki support ba ji te tangkatahi mo tharai te nak kalian coba aku beli baru mau tiba kentam kita nanti time boy umroy ya munik balong
menjona tinggi lek bam lagi isa yang cuma itu marang bar ulung tayo long para ciying sisem Nang family gitu. okay ke babak lah lagi pembek lang Nama rakannya kata ngabot pihak di Sibaka. Sibaka. Te ini nga di pakena. Siying Sisa man. Family. Nong shoot ru di pakena jonga. Te nong to script ru di madu. Siyang be yang dem dan rek kowe ngene tu pi ngilong be siyang be ni ka music video. Te ngarung aku banong ba mo gitu ki ba pej kane ka film lah banong. Bat kumjuk aku man ai kowe ka kentien mo nomor ba pila kersan ngi ku play sibon ngi kersan bet ani sikmat ku ini kersan nomor ba ada amdan ka jing kersan ka jong PM ngani tu ip ba ngi namla syu ban penmi ki part nomor ba long ban penmi kini em kam dei ka besok ngani tu ip nomor ba nginlut ke pisang nginlut ke por bay bam eru sebelah itu baiknya kali dari pesyutang ke caka itu te ngilut kita ta boro te ladang iyo jing kersan em para kasih ni ladang mi pajut telai ni tan itu tu em bi support bet ngomong tayangi dan kikiwir bapenmi itu support lang tak kunjuk yang ngiru support lang tapi support short film kade te ya support lang tu lah tapi support em tengi ngidang la penmi bakam biang kam best kam isu te sakawe ngakwa ban ai ku play kunum jonga la nong ma iwan job coklat ibala ruai tu ka jurai ke short film jongi te kumju iba Agustin ru balik ke sound ani getting best play shibon ya biru ini isu tu te what i way ita pios ngowe radio ba pi i be ki reels balong viral lah bu Instagram i RJ jong ka radio jongi RJ yum tu kerja RJ Zack te itu iba bit apa tu kentien ru itok mai kan te ku play shibon fi RJ Zack play shibon dan sere ngan ong hapok me kali em bangapet ni ka syam ngaruk ngadi buat tok lyrics te ngaspet i ba ju thong ni bit ba tang ba wei hi banang ban showbeat ban tan ni ki ba em kri ka kadang pasak mo jadi RJ Zack tapi plus si RJ Zack kum wei ni kinong tok jeng rai kum wei nong rai ku play shibon play shibon dan bak bang akam tok ladir nang tok mangai ka tu jeng rai em kan bang kum ni te dan rai mangaru kan bang dan RJ Zack manjob Agustin em ka tu jeng rai kam lok te pe bi ti kong ru map kong ngala long ngala slam ban yaro ep kum tu kong piru ka kum kun ut jung pi tu kunam tu aku kono iksuri ta kono no ta kono tu ba kono ti kong te lah kunam tu aktris di benar kalau bahasa sama kalau kabes ya kong ku play shibon ni piru ba pi la ayu te ka jengwar ko bes sama tu jengwar ma insa shoot am jengwar ngin shoot ke tu jengwar shoot itu jengwar ka bala ni ayah ko flashback mo tate hata ka jengwar te romantik pahe te kum mo official pa ba romantik bet pahe teman lihat ka teman romantik siapa ya tu ka jengwar ni presyang mai boro mo tam don no ka kamba ni la ba balen ni la mo kesyo ana ke happy ke pecimut ban kristom cinta rekat jo director mandur sisu kay kabagi ladon teh tak pahe bos ong romantik mentali lalong teman basan rukum batai adi long detail lah teh rukum batai pahe cikendet pendiantar kadang teman basan mana keren komik pahe le batai serius menjai tik teman basan ma pa ba kata ba komik pin mo ada fikir kelang bet entah ngar komik lam sekali sah mau ba bari rumah ba viral lagi kata kadang terstom ba talalong normal pahe iya rukum keren te ngamut penong ba ani ka film ngai tu ip ba kalau long detail mah long ngala aklai teli film kimpat mi tambah nganget bakin sami adian tambah kani kadek debut tambah kani kadek debut film mas ladap katul ladap isu di Elvis taba hi te kipat ba ki bakwa ban pet selipet dalam mi habiju isu ayu tambah ngakwa ban keren be ya kani long ba kani film kalau detail sebab siapa romantik tak film dan ni tak apa saya film apa kata telong ngamdar katakan saya kita belum kani ke film part long balik ngastan kani film belum ba every shot
man kisin em kalong detail baik ngan sa pagkama pi ngan pagkama pi long i director jingi ba Elvis taba pikir mau nem ni la touch bamong ya le tu katu shot la complete la tip top tu ka shoot yang baik ai session safety ilong detail adu kata-kata ba long ngipat dala page mentang ilong isuhun teh ngamong ipat ba ngakran chua nangi kan long dala page yang film iki shot itu ngisuhun te kita lipat kita ki scene bagi kumbaklah hang tu te ki ba page kila bantip kilit page yang tengah movie kita ni scene ba mangi mdai rata mangi bakla te kidan gi bala komen hang tu kidan gi bala lap itu te gi 4 lap salit page yang tu ke part 1 pizza yang tu jing bakla jengi ni mene perbalap ro RK tapi dah dia lawan sama Pi Ali mamir ro sini ngelapai sosial kira bapak kelas seperti ini bapak lagi nak story nya bakla kasih Pi itu story dah ibu ini Pi bakla punjai itu okay te tangba long ne ngai tu IPM kitu kibam yi ke jing bakla em kidai kitu kibreu kiba stonat amle le tangba nganong ko kan kitu kibreu kibam yi ke tu jing bakla em de kibreu kiba ya ka film mar balai kimpet chu jing bakla em tu kilapet ya ka story ki along deep itu story te ya pisia ki bam yo i ke jing baklaru kublai shibon ya pisia namar balai pide ki bathang ban pe ki film kasi ki pide ki ba support ki film kasi kublai shibon ya pisia ru te sai ngan ong pisia tai lum ka kam ide bela habai mo kumbai albas mo ya tristom sai kini tapi kecik temu ba pen wandur kita naik ba mo ni tapi kayak ke bangile mesin kenapa kita ba kan kenal te ba katu pila esngong nangi let's say pila RK pila ikmen pistanat yang imdera te kublai shibon ya pisia pila pet ya kan niru ka video pipet kublai shibon ya kata te kumju ba pila pet ya katu ka film ka jongi te ngin sai kendo epi ha ka part 2 jongan ka film ne ya ka next part ru te nganget ublai undang dekat bat pi kumju ban ngilang baro khnang ba ngila ban tray stom ban ya penmi yang ki film ya pi piru pila ban pet ikini ki film pin ya bah kamai kaji te tangkat tang ong epi pat ba kublai shibon ka jing Christian jong pi bye bye see you guys on the next episode bye bye